is part of Utica's robust refuge. Family. On Friday night, Utica police officers approached Mue and another young person who they say matched a suspect description for a recent robbery. Body camera video shows that's when the teen took off. Fled persecution. We are the future. This is our home. We're not running away. Utica's mayor now urging patience. People want justice. Masada bitabel pa le got wedia la demuye la doma bi pusamu tegai da kemat o we pa ta semu ma lo ma we ni da puta putega ora te sisani Nota badwe tele Tekiye tabalabay Kwa kilamu pade kapa Kudokuwe odepa Asakabado si a Dete se somotabu Ta usia dadi Day for some with family This is the ito Basta ukujoti Somotodo tu dota Di posamui modopa Dobue positapa Asakabadu tele Metile yualo tepa Kutwakwi o jeniba Basahile yua ketwa Winibwa Ta temuku ye tepoa Ta umu di tepa Wa agat seduba Desekwa sene weda Masalah jatra bado Ya kemamu toki tita Ketika umu ebu Kehiki jatami Kwa kila amo apa Eta kemado tele Ini topuwe goga Petademu kudoti Pewe kenyopo kela Dala ademi dedo Pekretoda teko pewe go aga De posamwe me poda Ora take the sitani Let the plame atobu Atatamu Bahato we Pemi opala mobalo Dobu we puthi alo Pasaka bado tele somodabu Nale joa que toi guide pour family ometi Nale de pour samwe que qui ole sagoti